Koda ngizwa kunyakaza eSouth Africa yonkana ngisabathe ngiyathula ngizwa nyakaza eAfrica yonke ngisabathe ngiyathula ngiyaziba ngizwa nyakaza umhlaba wonke jikelele. Igama lami ngingumr Friday uhlelo izwi elamaciko seliphinde laduma izulu laduma lamthatha umuntu laduma lamthatha namhlanje litema laduma lathatha umfoka Ali umgube kanye noCELA ZIMNIKE litema laduma lathatha uAli Igeza lakwamgube kanye noCELA ZIMNIKE kahle kahle litema laduma namhlanje lathatha laphana iqembu AMA-SAP angibingelele weinsizwa zakithi ngibingelele weintokazi nanazi njalo daba Mr Friday abantu ilo luhlelo izwi elamaciko. Izizwe zakithi nginiphathele indaba ezinhle makuukuthi ngumthandi kaAli Igeza lakwamgube phakama makuukuthi wena ngumthandi noma ngumlandeli kaCELA ZIMNIKE phakama makuukuthi wena ngumlandeli wawumlandeli weqembu AMA-SAP uzokhumbula ukuthi lapha masikhuluma ngeqembu AMA-SAP sesikhuluma ngeqembu elasungulwa uAli Igeza lakwamgube kanye noCELA ZIMNIKE eminyakeni uma ngaphosisi eyi12 edlule. Leli qembu lafike lanyakazisa wonke umuntu isikakhulukazi endimeni kaMaskadi lethi malifika lanyakazisa bonke oMaskadi ababekhona ngaleso sikhathi leso lathandwa ngabantu abaningi la rocka leli qembu lazenzela lakhonya laphatha iqembu lafana AMA-SAP okwakuyiqembu lehlanganisa lafana uAli Igeza lakwamgube kanye noCELA ZIMNIKE. Uma ukuthi ngumthandi kaAli Igeza lakwamgube noCELA ZIMNIKE phakama ngoba ngikuphathele indaba ezinhle ezithi iqembu AMA-SAP abuyile. uAli useqinisekisile kanye noCELA ZIMNIKE useqinisekisile ukuthi phakathi kwabo bobabili banengxoxo zokulungisa izinto belungisa izinto kunjalo sebeqalile basebenza. Lo nyaka lo ka2024 kunomsebenzi mhlambe ongenzeka ngoba yonke into ayikakapheleli isalungiso ongenzeka besiphe wona. Kama lami ngingumr Friday wabantu uhlelo izwi elamaciko. Bamtshela umngane wakho umtshele natshela umngane wakhe wena ke ngenzele kanje like ucomment ushare. Ngiyabonga, danko.